Postoje vrlo interesantne stvari koje povezuju hadise sa Kur'anom. Kad saznate gdje je korijen ovoga, onda vaša vjera u hadise i u Kur'an se poveća mnogo više. Da li se igdje spominje vatra u vezi sa ljudima koji putuju? Da je vatra izvor velikog napretka za njih. Ako je spomenuto u časnom Kur'anu, onda taj hadis je potpuno poduprijet sa časnim Kur'anom. Magarac koji jede vatru je objašnjen. Evo vam ajet, u vezi kojeg sam davno pričao na Dželsa Salnani u mom govoru, a ovo je ispravno značenje. Afara'aytumun nar, afara'aytumun nar allati turun, a antum ansha'tum shajarataha am nahnu al-munshi'un nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil-muqwin. Ovo je veliko predskazanje i velika, duboka mudrost ajeta. U drugom slučaju, šta je taskira? Samo vatra. A ovdje kaže o čemu mi govorimo je nešto veliko. Ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil-muqwin. Veliki je izvor napretka za one koji putuju. Sva moderna transportacija zavisi od vatre. I ako pogledamo u tu vatru iz mašina i recimo iz mlaznjaka aviona, vidjet ćemo da se ta vatra raširuje u iskricama i ona se širi. Ovo je prelijep ajet i kako je prelijepo objašnjen od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ali oni i dalje ne razumiju. Kako možemo da naučimo magarca da razumije? To je pitanje. Sad ako pogledamo i voz iz dimljaka, kad vidite kako se kao vatra, iskrice vatre šire. Slično se spomenuta prelijepo u časnom Kur'anu. A to jeste da je najveća korist vatre u modernom vremenu upotrebljena za putovanje. Sad kad kažemo al-himar, što je spomenuto od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, himar znači magarac i taj magarac nije poznat tog narodu iz tog vremena, znači taj magarac je nepoznat. Imam definitivni dokaz iz časnog Kur'ana da priča tačno o ovome, koji govori da novi načini putovanja će biti izmišljeni. Trenutni način je spomenut kao magarac. Ali Kur'an govori da će biti novi načini putovanja o kojim vi ne znate. I ne može da bude isti magarac. Sad ću da pročitam ajet. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Koje je prelijepo predskazanje. Ovog magarca Allah je već spomenuo. I ovaj magarac je bio poznat. Taj magarac koji se hrani vatrom nije bio poznat. Taj magarac nije onaj koji mi znamo, već nešto drugo. Jer za magarca su svi znali u tom vremenu. Ovo je sjajna, fascinantna knjiga. Znate, kad god ja govorim u vezi ove teme, inače muslimanski učenjaci ili muslimani drugi, oni ne vole da ja pričam u vezi ovoga, umjesto da budu sretni i duboko zadovoljni ljepotom hadisa i Kur'ana, osjećaju se uznemireno. Jer onda znaju da moraju prihvatiti Ahmedijat. Jer je Ahmedijat tumačenje ispravno, a sva druga su pogrešna. Znate koji je njihov odgovor kad im pokažemo sve hadise? Kažu, oni nisu svi sahih. Pročitate im ono, pročitate im ovo, ali oni kažu, ne, to nisu vjerodostojne knjige hadisa. U Buhariju ili drugim sahih knjigama ovo je samo djelimično spomenuto, ali mi govorimo o svim novim načinima putovanja.
Oni nisu spomenuti u hadisima. Moj odgovor je njima dok god to nismo povezali sa Deđalom i dok god mi nismo to rastumačili tačno da svi ljudi budu uvjereni kao dokaz časnog Kur'ana i časnog poslanika, onda ste ih prihvatili bukvalno i nije vam smetalo. U trenutku kad mi predstavimo i kad su prihvaćeni kao dokaz istinitosti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bježite od toga zato što morate prihvatiti istinitost obećanog Mesije. To nije ispravno ponašanje, a također opet ne možete pobjeći od ovoga. Da li to bio slab ili jak hadis, to je nevažno. Predskazanje koje je došlo da bude ispunjeno u svim detaljima, prelijepo. Ako ovo riječi nisu bile Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, onda su bile riječi lažova. On je ovo izmislio i pripisao je to poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Njegove riječi su prošle, ali su došle da budu istinite. Ko je onda istinit, Muhammed Rasulullah ili ovaj koji je napisao ove riječi, pa je onda lažno pripisao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, ali su se one obistinile da su istinite. On nije znao šta će se desiti u budućnosti. Hadis koji se u prošlosti ispuni prema tumačenju obećanog Mesije alejhi selama mora da bude ispravni hadis. Ne mogu da budu riječi lažova, ovo su riječi došle od onoga koji zna sve. Sad ostatak istog hadisa nam govori o opisu izgleda Deđala. Do sad smo razmatrali takozvanog magarca od Deđala i dovelo nas je do razumijevanja da razumimo šta je magarac. Hazret Muhammed Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem je učinio ovo vrlo jasnim da koji god narod izmisli transport koji se pogoni na vatru i dao je sve detalje i taj narod je Deđal, niko drugi. Da li me razumijete? Deđal je opisan kao vlasnik tog magarca. Obični ljudi koji nisu Deđal, oni se voze u njemu sa njegovih strana. Onda zamislite kako može magarac da ima otvore sa strane u svom stomaku. I on jede vatru, a zamislite ako ljudi su u stomaku, kako ne izgore. Mora imati odvojeno mjesto za vatru. Hazret Muhammed Rasulullah nam kaže kad oni uđu sa strane, sjedit će na ugodnim mjestima i bit će osvjetljeni. Zamislite, iznutra će imati svjetlost i bit će im vrlo ugodno. Znači, magarac pripada Deđalu i Deđal je gazda svih takvih sličnih stvari. Svi ovi načini transportacije koji koriste vatru su bili 100% izumljeni od strane kršćanskih moći, kršćanskih naučnjaka, kršćanskih vlada. Sada nam je ovo vrlo jasno. Sada pogledamo na kršćane ili na njihove popove ili ljude koji su zaduženi da šire poruku kršćanstva. Da li su oni nazvani Deđalom ili je neko drugi nazvan Deđal? I ovo također obećani Mesija alejhi selam je objasnio u potpunosti prema Kur'anu, hadisima i tako dalje. I postaje vrlo vidljivo, ali prvo da vam kažem koja su značenja, koje je bukvalno značenje ovih riječi korištenih u opisu. Vidite, moraju da shvate da je njihova ulema vlasnik njihove vjere također. Oni to ne znaju i to je ulema koji su vlasnici svega. I oni im govore šta bi njihova vjera trebala da bude. Govorim u vezi uleme koja da li imala ili ne imala
vjerovanje tako je nevažno. Oficijalno se gleda da je ulema vlasnik svih vjerovanja sekti i njihovo bukvalno shvatanje. Oni kažu, ok, magarac će biti mali i deđal će biti mali do nekog vremena. Dok taj magarac ne uzraste do tolike veličine kad počne da jede vatru, što oni vjeruju da će se on pojaviti, mi nećemo vjerovati ni u kojeg Mesiju koji dođe. Zato što postoje razdoblja između Mesije i kasnijih dana. U prvom razdoblju magarac se mora pojaviti od nekle. Da li to bila žensko magare koje će da rodi ovu ogromno magare, ali oni zasigurno vjeruju da će magarac ispuniti ovo predskazanje. Onda ćemo vidjeti to magare koje hoda iz mjesta u mjesto, države u državu, i onda ćemo sačekati da se deđal pojavi. A kako će deđal da se pojavi? On će da bude ogroman čovjek, bit će toliko visok da će njegova glava proći iznad oblaka. I toliko će biti visok, ljudi će ispod gledati na njega, ali neće moći vidjeti kako on zaista izgleda. Biće ogroman i sješće na tog magarca i putovaće s njim. Zašto će on stajati na mnogim mjestima i govoriti ljudima da uđu u njega, a već nosi ovu ogromnu stvar na sebi? Sve ovo postaje čudna bajka ako se ne objasni na način na koji je obećani Mesija alejhi selam objasnio. Ali nema veze, da se vratimo Deđalu. On će imati jedno oko totalno slijepo. Njegovo desno oko će biti slijepo. A drugo oko će da bude ogromno i bit će čudno, imat će veliku moć, kao da će da vidi kroz zemlju i moće da nađe zatrpana blaga. To će da bude Deđal. On će da osvoji cijeli svijet. Putovaće na tom magarcu i samo će biti od koristi onima koji mu se poklone, koji ga prihvate. Drugi će da zlostavlja i ako je u mogućnosti da ih uništi. Slika koja proilazi iz ovoga jeste povećanje kršćanske moći. Desno slijepo oko znači da ti ljudi iz tog perioda, iako su kršćani, ali će biti slijepi što se tiče religije, jer interpretacija desnog oka je uvijek religija. Ako čitate u bilo kojoj knjigi interpretacija, gubitak desnog vida je uvijek gubitak u vjeri. Ako je gubitak u lijevom, kažu da, bit će gubitak, ali nije ništa užasno. Ovo je neki svjetski financijski gubitak. Vidite, obećani Mesija alejhi selam je ovo objasnio kao sjajni ljudi. Iako je rečeno ovdje kao jedna osoba, on je rekao da je to vrlo moćan narod. Ovo se može pripisati dvijema granama Deđala. Jedna na jednoj strani, druga na drugoj, i zauzet će čitav svijet, ali će biti iz kršćanskih nacija. Ovo je objašnjenje, ali koja je podrška iz hadisa u vezi ovoga? Prva podrška je da poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori u vezi Deđala kao Mesiji Deđal. Vidite, a u isto vrijeme spomenut je Mesija koji će doći. Deđal je iza Mesije koji ga gleda i prati ga. Kao neprijatelj prati njegove sve pokrete. A Al-Mesih je spomenut bez Mesiju Deđal.
kao različita postojenja, ali su oba dva u isto vrijeme viđena kako kruže oko Kabe. Ispred je pravi Mesih, a iza je El-Masihul Dejjal. Riječ Mesih koja je dodata Dejjalu, to znači da Antikrist će biti kršćanin. Da li me razumijete? Da. Također, ko što postoji veza između Kur'ana i hadisa, postoji veza između hadisa i hadisa. Kad smo ovo sad razumjeli, da se okrenemo prema svrhi od Mesiha. Ovaj Dejjal mora da bude Mesih i Dejjal, što je kršćanska moć. Raširit će kršćanstvo i također će biti vrlo mudri i otkriće tajne zemlje i otkriće gdje se blaga nalaze, i to je tačno što oni trenutno rade. Sva blaga koja su otkrivena u Arabiji su otkrivena od predstavnika Dejjala. Oni vide dokaze ispred sebe, ali ih i ne prepoznaju. A sad ćemo da se okrenemo prema pitanju u vezi identiteta Mesije. Prvo prevedi ovo i onda ćemo se okrenuti pitanju u vezi Mesije i njegove borbe protiv Mesiji i Dejjal. Dvojica Mesija će se pojaviti. Jedan je od Muhameda Rasulullah, a drugi je Mesija od Dejjala. I oni će da se bore jedan protiv drugog. Koliki je taj magarac? Razmjer između njegovih ušiju je 105 jarda, a osoba koja sjedi na njemu je hiljada metri. I kao to da nije dovoljno za magarca, onda se još dodaju svi ti ljudi koji putuju u njemu. Ali nije to sve. Kad taj Dejjal bude putovao okeanom, taj magarac će nositi još i hranu. Količinu kao planina. Vidite, ako ne vjerujete u obećanog Mesiju alejselama, kao osoba koja je upućena od Boga, i ako ne vjerujete u njegove interpretacije, onda ovo nema nikakve logike. Sad ćemo da identifišemo Mesiha u kompletnom smislu. Ali prije toga da spomenem da interpretacija obećanog Mesija alejselama, da jedan čovjek predstavlja čitavu naciju. U snu kad sanjamo jednog velikog čovjeka, on ne predstavlja jednu osobu, on predstavlja narod kojem on pripada. Najbolji dokaz koji vam mogu predstaviti jeste od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i njegove interpretacije jednog sna. Jedan od njegovih ashaba je sanjao da stari kralj Arabije se vratio. Prelijepo je bio obučen i izgledao je vrlo lijepo. Kao da je donio proljeće sa sobom. Bio je zabrinut, nije želio da se stari način vraća u Arabiju. Hazret Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je ovo protumačio kao ljudi Arabije. Rekao je, tvoji su snovi već ispunjeni. Kralj Arabije znači ljudi Arabije, a moj dolazak to je vaše proljeće. Izgledalo je prelijepo, kao nikad prije. You wore the libas at-taqwa zinat. I sad imamo ovo, znači interpretacija Muhameda sallallahu alejhi ve sellem u vezi ovog sna daje nam autoritet da možemo da protumačimo da je veliki čovjek u značenju kao neki narod. U vezi Dejjala mi moramo da gledamo u časni Kur'an i da saznamo gdje korijeni od ovih hadisa potječu. U časnom Kur'anu mi čitamo u vezi Jađuđ i Mađuđ. Dvije stvari od kojih niko neće da bude sačuvan, ali ovdje riječ Dejjal se ne spominje.
Ali Hazret Muhammed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam je morao znati gdje je spomenuta. Kad je spomenuo Dajjala i kad je upozorio koliku štetu će da nanese svijetu, ashabi su se tresli od straha. Rekli su, iako je neko spašen od njega, bar će taj njegov dim da dostigne te osobe nos, kao što danas vidimo zagađenost zraka kako je svugdje dostigla. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je rekao, ja ću vam reći kako da se spasite od Dajjala i njegovog utjecaja. Učite prvih 10 ajeta sure El-Kaf i također učite zadnjih 10 ajeta sure El-Kaf prije odlaska u krevet. I to će vam biti zaštita od negativnog utjecaja Dajjala na vas. Ako prepoznate neprijatelja, ako vidite odakle vaš neprijatelj dolazi, onda ste spašeni. A ako vas napadne odande odakle vi ne znate, onda niste spašeni. Ovdje stoji ključ da razumite Dajjala. Pročitajte prvih 10 ajeta i vidjet ćete da su u vezi kršćanstva. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Ko je spomenut ovdje? Kršćani i ovaj gospodin se šali i vjernici. Kršćanstvo kada je bilo iskvareno. Vrijeme Dajjala i kršćanstvo kad je bilo totalno izmijenjeno i kad je izgubilo svoje desno oko. Prvo prevedi na arapski, pa ću onda da spomenem zadnjih 10 ajeta koji nose drugačiju poruku, ali sličnu. Ovo je religijski aspekt Dajjala, ali lijevi aspekt oka je u relaciji sa velikim naučnim dostignućima ovih ljudi. Ovo je u relaciji šta će postići industrijski, kako će postati vrlo ponosni jer su gospodari industrije. Ovaj drugi aspekt je spomenut u zadnjim ajetima. And this reads أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. Kršćanstvo je započeto u vjerovanju i obožavanju jednog Boga, ali problem je u tome što su poslije dodali mnogo toga u obožavanju tog Boga. Znači, započeli su sa jednom greškom, a završili su sa mnogim greškama. Počeli su da imaju toliko tih svetaca. Ako pogledate Evropom, imaju toliko tih svetaca, a ti se sveci obožavaju. Znači, početak pravi se jedna greška, a kraj je And the end is أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. lijevo oko je jedino ono s čim oni vide, desno je odsutno. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Oni su veliki gospodari industrije i to je što su oni uradili. أنهم يحسنون أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.
ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا. So this verse, these Ovi ajeti govore o daljem kvarenju kršćanstva, dok mnoge Božje sluge i mnoga Božja stvorenja ne budu pretvorena u bogove. Onda njihovo materijalno unapređivanje i naučno unapređivanje, specifično u industriji, i oni su poznati kao industrijske nacije u svijetu, ali oni nemaju nikakve koristi od ovoga jer i dalje ne prepoznaju šta je Deđal. Vrlo delikatni dokazi su nađeni u časnom Kur'anu koji povezuju jedno sa drugim na vrlo prelijep način, ali bez Božje pomoći ne možete to da razumijete. Isa alejhiselam je jedan poslanik koji je ponosno spomenut od kršćana kao kelimatullah. Kao on je imao poruku i poruka je bila uz njega. Znate, oni to tako spominju od Jovana. I ovo je tačno šta i muslimani vjeruju. Isa kao Ruhullah ili Kelimatullah. Ruhullah ili Kelimatullah. Ako je Kelimatullah, onda je iznad sviju. Ovaj ajet srušava ovu tvrdnju u kompletnosti. Na kraju kaže: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Ponosni su na dvije vrste kelima. Jedan je Isa alejhiselam, a drugi je njihovo naučno dostignuće. Vi ste ponosni na Isa alejhiselama ili na otkrića koja ste razotkrili, da se svi okeani u svijetu pretvore u mastilo, a svako drvo u pero, i da Allah još doda okeana izvan toga. To bi se sve potrošilo. Ali riječi mog Gospodara se nikada ne mogu da završe. Ovo je duboka konekcija riječi u Kur'anu od početka do kraja. Oni pričaju o svojim dostignućima, o Deđalu i tako dalje, ali ovo postaje toliko neznačajno za one koji mogu da razume Kur'an.